nakoze ubushakashatsi bwagutse ku makuru atandukanye harimo The New Times, Kigali Today, Umuryango, Getty Press ndetse n'ubushakashatsi bwa Princeton University. Ufite ikiganiro cyihariye yagiranye na Tito Rutaremara. Hari n'amakuru mashya yo muri 2026 agaragaza ko akomeje kuyobora Rwanda Elders Advisory Forum. Tito Rutaremara ni muntu ki? Umusaza w'inararibonye muri politike mu Rwanda. Tito Rutaremara ni umwe mu banyapolitiki b'inararibonye mu mateka ya politike y'u Rwanda kuva mu myaka ya mbere y'ubuhunzi mw'ishingwa rya RPF Inkotanyi, mu rugamba rwo kubohora igihugu kugeza ku nzego za leta nyuma y'umwaka w'1994. Yavutse mu mwaka w'1944 Ikiziguro, ahahoze ari muri Gatsibo, bityo mu mwaka w'2024 yujuje imyaka 80. Rutaremara avuga ko yari umunyeshuri muri St Andre Nyamirambo ubwo ibibazo byo mu mwaka w'1959 byatangiraga. Umuryango we wahungiye muri Uganda, nk'uko nawe ubwe yabisobanuye mu kiganiro yagiranye na The New Times. Yavuze ko mu buhungiro bahuye n'ubuzima bukomeye, harimo kubura ibiribwa n'aho kuba. Yari yarize Ikiziguro i Nemba mu Ruhengeri, hanyuma akomeza muri seminari i Rwesero no muri St Andre mbere yo guhunga. Muri Uganda yakomeje amashuri ajyanye no kwigisha, nyuma abona buruse yo kujya kwiga mu Bufaransa amasomo atandukanye. Avuga ko yize mu Bufaransa ndetse akabona lisansi, maîtrise na doctorat. Princeton nayo ivuga ko afite PhD mu bijyanye na urban and rural plannings. Ibi ni ibintu by'ingenzi muri documentary kuko bitanga ishusho y'uko uyu muntu atari umunyapolitike wavuye gusa mu rugamba, ahubwo yari yarize cyane mbere yo kwinjira mu bikorwa bya politiki. Iki ni kimwe mu bice bikomeye cyane by'amateka ye. Mu mwaka w'1987 Tito Rutaremara yari mu bantu bagize uruhare mu guhindura RANU ikaba umuryango wa politike wagutse waje kwitwa RPF Inkotanyi. Princeton ivuga ko nyuma yo kuva mu Bufaransa yasubiye muri Uganda mu mwaka w'1987 akinjira muri RANU, nyuma RANU ihinduka RPF maze Rutaremara atorwa kuba umunyamabanga mukuru. The New Times ivuga ko mu Kuboza umwaka w'1987 itsinda ry'abantu bane ryari ryashinzwe kureba uko RANU yahinduka umuryango wa politiki ufite imbaraga, ryagejeje ku bandi ibyifuzo byayo. Rutaremara yabaye umwe mu bayobozi bakomeye ba RPF mu myaka ya mbere. Ubushakashatsi bwa Princeton bumushyira nk'umuyobozi w'uruhande rwa politike rwa RPF hagati ya 1987 ndetse n'1993, aho yagize uruhare mu guhindura no gutegura politically cadre, abantu bashinzwe guhuza umuryango, gukangurira abaturage no kubaka imiyoborere y'umuryango. Ibi bitanga igice gikomeye cyane cya documentaire y'umuntu wubatse RPF ku ruhande rwa politike mu gihe abandi bari ku rugamba. Rutaremara yabaye umwe mu bantu bari hafi y'urugamba rwa RPF rwabaye hagati y'umwaka w'1990 kugera mu mwaka w'1994. Mu kiganiro yagiranye na The New Times yasobanuye impamvu we na bagenzi be babonaga ko urugamba rwari rukenewe, ndetse anavuga ko RPF yashakaga kuba umuryango ushingiye ku bantu benshi aho kuba ishyaka ry'abantu bake. Princeton nayo igaragaza ko cadre za RPF zari zaratojwe mu rwego rwa politiki, kandi ko nyuma y'urugamba izo nzego zagize uruhare mu kongera gutegura imiyoborere no kugeza serivisi ku baturage. Nyuma y'intambara na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 Rutaremara yinjiye mu nzego z'ubuyobozi bwa leta. Umudepite nyuma y'1994, perezida wa Legal and Constitution Commission yateguye itegeko nshinga ryo mu mwaka w'2003. Umuvunyi mukuru wa mbere w'u Rwanda, umusenateri, nyuma aba umuyobozi wa Rwanda Elders Advisory Forum. Mu mwaka w'2000 Tito Rutaremara yatorewe kuba perezida wa Legal Justice and Constitution Commission. Komisiyo yari ishinzwe gutegura itegeko nshinga rishya. International idea igaragaza ko komisiyo yagizwe n'abakomiseri 12. Rutaremara akaba yari perezida wayo.
Komisiyo yakoze ibiganiro n'abaturage hirya no hino mu gihugu mbere yo gutegura umushinga w'itegeko nshinga. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 itegeko nshinga rishya ryaje gutorerwa muri referendum. Nyuma y'iki gikorwa Rutaremara yabaye umuvunyi mukuru. Inyandiko z'urwego rw'umuvunyi zigaragaza ko mu gihe yari umuvunyi mukuru urwo rwego rwakiriye ibirego by'abaturage rugakora ku bibazo by'akarengane, ruswa, imiyoborere no gukorera abaturage. Manda ye yarongerewe mu mwaka w'ibihumbi 2008. Nyuma y'igihe yari umuvugizi mukuru yaje kuba umusenateri mu mwaka w'ibihumbi 2019. Yatangiye kuyobora Rwanda Elders Advisory Forum nk'umuyobozi w'inararibonye, kandi n'ubu mu makuru ya Kamena Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2026 agaragaza ko chairperson of Rwanda Elders Advisory Forum, aho yakomeje gutanga ibiganiro ku miyoborere, ubwiyunge n'amateka y'u Rwanda. Tito Rutaremara ntabwo ari umuntu wamenyekanye gusa kubera politiki. Hari uruhande rw'ubuzima bwe abantu benshi batazi. Mu kiganiro na Kigali Today yavuze ibintu bijyanye n'ubuzima bwe bwite, harimo ko akunda kureba televiziyo na filime, cyane cyane telenovela zo muri Amerika y'Epfo, kandi ko akiri muto yakundaga gukina basketball na volleyball.